аты ақ қалпаққа бөленіп, қалпағы башынан түшпей үш бұрышты ақ қалпақты, мөңгілі ақ тіректі, ниетігеніменен биік болыңыздар, омин, бөле қырсықтан олағырақ, атаның ұлы деген қырғыздың мұсылманшылығын, қырғыздың аты ұлғылының екенін таңызалап даңқтап, ойын таласына шықтыңыздар. Манас районы Саламалик командасы Бисаяр ойын таласында теке даяр, қапталдағы алыстар, алғашқы секунданы жібергенге бардығы дайын. Кетті алғашқы секундалар. Манас району сары экипировкачан Манас районунун курама командасы зымыраған бойынша аутқа шығып кетті. Учурдан пайдаланып, эки команданын курамы менен таныштырып өттүм. Коноктор Манас району жекеме-жеке Кунасов, бул жерде жалаң фамилиясы жазылган экен оюнчулардын. Минген аты Кайнар, ал эми Ибраимов. Азыр эми 20 мүнөттөн 2 тайм бизди күтүп отурат. Манас району эми мейманда келип отурган соң Манас району менен курама команда менен тааныштырып өтөйүн. Талас облусу Манас районунун курама командасы мыкты көрүнүшкө ээ болуп отурабыз, жекеме-жеке. Талант уулу Мирмахамед Мухаммед уулу Кахарман Ишалиев. Эңкейде көтөрдү, шарт басты. Манас районунун жекеме-жеке көкбөрүүчүсү ортодон алып чыкты. Мен белгилеп өткөндөй сары Өткөзүп, мыкты көзүрмемге илинбей өткөзүп алды. кызыл түстөгү Саламалик командасы. Чыкты. Мынау топтон суурулуп чыкты. Манас район Манас. Манас районунун улакчылары тайгазанга Ата-анасынын тайгазанын көздөй келип жетти, буура тартты, амал издеп атат. Эч ким жок. Бара келди. Алгачкы салым бул Манас району. Алгачкы 2 минута. 2 мүнөттө 12 номердеги Ратбек уулу Норус кол жаап коебузбу? Мыкты ыкма менен алып барып биринчи упайды жаратты. Эсеп саны 1-0. Бул Ратбек Норус 12 номер. Демек, Саламалик командасы төмөнкү курам менен да бүгүнүн оюн алып биринчи номерде Кудайберди Тынчтык эрке тору менен Мамат уулу Жакшылап 5-0, Самбетов Эмис алтын көздү менен, ал эми 4-нчү номерде Байышбек уулу Аскар Көккуш, 5-нчиде Орончиев Бакыт Ракета, 6-нчыда Сыпбай уулу Ородали Пегас, 7-нчиде Жалилов Сагын Бойка менен, 8-нчи номерде Тойгунбай уулу Дамир Пико менен, Бургалилов Алтынбек Месси 9-нчы номерде. Так, бизде демирчилер келип отурат. Мынау азыр эгер ушул упай салынса, Доскул Акеңерден 5000 сом. Ой, бара келди. Аз эле калды. Az жерден Азыр эгер упай ачылса, Доскул Акеңерден 5000 сом. Дегенче болбой эле Саламалик командасы мыкты алды. Азыр эми келме кезек менен Саламалик командасына кезек келди. Бул курамды таныштыруу. Баратат. Бул оюнчу ойун алып барарын сиздерге эскертип өтөйүн. Демек, Саламалик эки оюнчу бири-бири жеңилешип барды дагы азыр эмне болду? Алдаға түгін айя. Жақшы эле, ойындың кызуусу мыкты деңгээлде башталды, Кудай буйрса. Манас району менен Саламалик командасы азыр эми Манас курама командасы Манас району Талас облусу чабуулга чыкты. Эгерде
Hazır upay salınsa Dostkul Akengeri'den 5.000 so'm. Biz birinci bölüm. Sağlıkça. Ekülör demek azdan minutturdu dağı. Bir qancha ulaq jaralishi mümkün. Bunday kezdik bilen. Noruz Dostkul Akengeri'den 5.000 so'mi ketdi. Rahmat. Dostkul Akenger'e alkış aytsanızlar bo'ladi. Moğol kökbörü kuyermandardı mıhtı. Kuyermandardı biri Dostkul Akenger buna 5.000 so'mni qo'yib berdi. Degençe bolboy ile Salam Alik komandası starttan mıhtı kötörüp aldı. Yeme çıkıp ketdi. Hayırlan jeke-mejeke çıkıp görüyoruz bizden. Özgün rayonunun hakimi Baktıbek Alayçiyev'tin atынан 3.000 so'm. 3.000 so'm kapçınızlarda turat. Özgün rayonunun hakimi Baktıbek Alayçiyev'tin atından 3.000 so'm. Demek jeke-mejeke çıkıp birinci numara. Altıncı minuta. Mınav sarı Jelib hocamını oynap atkan Manas rayonunun kökmörücüleri Kızıl Jelib Salam Alik komandası jeke-mejeke bir kutu ötüp algan eken, bunu sıralbette iki tarafa tek. 9. номер Esenoğlu Ömürbek Manas rayonunun kurama komandası al eme Salam Alik komandasından Bakıtoğlu Akın ortada mıhtı oyun жүргүзүп atışat. Aytıp berdim. Alışıda tegrekçeyinden çıkarlek. Anlatılan derecege layık başka oyuncular. Aylandırıp atat Salam Alik komandasının kökbörüçüsü Akın aylandırıp atat. Yeme! Aldağa tügün ayya. Kayran emge tuğra ortasına gelip düştü. Oyun dalasında kalız. Kırgız Respublikasının kökbörü federatlasının kalısı. Oş oblusunun kolunu Tacibbayev Aziz oyundu gözemelde odat. Ay bana geldi. At direşi üstüne sonun görünüşke ev olup oldurabız. Sen dağı mına Egerde hazır Salam Alik komandası iyilik ecede turgan bolsa Özgün rayonunun hakimi Baktıbek Alayçiyev Akenger'den 3.000 so'm. Kapçınızlarda turar. Özgün rayonunun hakimi Baktıbek Alayçiyev'den 3.000 so'mu turar. Dostkul Mırza'nın 5.000 so'mu ketdi. Degençe bolboy ele ortadan çıktı. Outqa çıkıp ketdi. Tileke kartı outqa çıkıp ketdi. Manas rayonunun Manas komandası danıştırıp öteyin kökbörü kuyermandары komandanın kapitanı Kunasov Şamil çapkanatı Kaynar 2. nomerdeki Mad İbrahimov çapkanatı Bürküt 3. nomerdeki Talantuğlu Adilet çapkanatı Gülzarı 4. nomerdeki Süyünali Tengirberdi çapkanatı Akbörü 5. nomerdeki Ormona Verlan çapkanatı Danaker 6. nomerdeki Süyünali Bekmırza çapkanatı Mırza Toru 8. nomerdeki Gencetay Talgat çapkanatı Jaguar 9. nomerdeki Esenoğlu Ömürbek çapkanatı Degençe bolboy ele Çavulga çıkıştı. Manas rayonu Manas komandası Yeme Mıhtar atat, korgo atat, korgoçular jolun bögü atat. Kendimden iki korgoçu.
Aylandırıp atat, amal izlep atat. Hiç kim yok, mümkünçülüktü paydalanganга kişine şart düzülbey kaldı. Degençe bol boyele. 9. minuta 30. sekunda. 12. nomer Ratbek oğlu Noruz. Kimne alap? Kol çapmay ayla yok. Kol çağa koyala. Kol götürüp koy Noruz. 3-0 esep sanı menen birinci time 10. minuta. Biz teң жарымын өткөрүп баруудабыз. Дагы орун өтүп бар. Сартқа тура таштап көнбөйсүңөр бе, көкбөрүчүлөр? Сартқа тура көрдүңүздөр де чийин турбай ортодогу айлампак, кичинекей айлампак. Ошого таштап көңгүлө эреже боюнча бардыгы такма-так болгон абзел. Biz birinci bölüktün Ketти. Oyun talasında Kalыс Көкбөрү Федерациясы Кыргыз Республикасы, Ош облусунун Калысы колуна Тажибаев Азиз дегенче болбой эле Манас району чабуулга мыкты ал жабылжа солдон оңго бөктөрүп чыкты. Таласбек Дүйшалиев ойнотуп атат. Таласбек карап бул чабуулчуга ыңгайлуу учур жаратып жол ачып бериш керек. Азыр Тайгазандын түбүндө азыр эми байкайбыз. Дароо көрө турган көз бололу, тең тараза бололу. Болбой эле текенин ордуна көкбөрүчүнү салып кеткенге ас болуп калды. Oyun деген oyun, шахмат oyun эмес. Эрендердин ер oyunu Көкбөрү Ош Талас чемпионаты 3-чү oyundун беттешүүсү Кудай буйрса. Улакты тартып кармап калууга жетишти дагы. Азыр дагы деле болсо Манас району чабуулда. Биринчи таймдын 11 минута 30 секундасы эсеп саны 3-0. Жагынан 2 чапкенедей жабышкан, бирок коргонуу бөлүгүн жарып кирүүдө албетте Манас курама жааты айла амалын таппай жаткан учуру анткени менен эсеп саны 3-0. Атат Манас району меймандарыбыз келип маанайы мыкты Кудай буйрса өткөзүп берди. Оюнчулары канчалык кыскарталат. Ратбек уулу Норус алды, малынча эмгекти колуна алды. Ратбек уулу Норус, Кудай буйрса Норус чемпионатына даярдыкты мыкты бийиктиги байкалып атат. Ратбек уулу Норус басып өзүнүн жанында азыр эч ким жок. Албетте убакытта өзүнүн пайдасын көрүп шашпас. Жанына барып койчу, жалгыз сүрдөп атат чыкканда. Ал сен барсаң эле коркпой чыгат эле да, мен Тайгазандын берки жагына. Эми акыйнек айтсаңар болот. Кандай кылалы, кандай чабалы, арпа канчадан болуп атат, аттын баасы канча кеңешип атышат экөө. Көз менен арбашып атышат да булар. Салам алейкум oyuncular бар. Вакыт болсо чыкылдап атат. Атаганат вакыт чыкылдап атат. 13 минутта. Чекте Норус. Ратбек уулу Норус жабылга мыкты чыкты. Коргоочулар коргоп атат. Салам алейкум. Коргоочулар коргоп атат. Акырын. Өттү. Тайгазанды мыкты коргоп атат. Салам алейк командасы. Мынау Өзгөн районунун акими Бактыбек Алайчиев 3000 сому турат. Дагы бир жолу эскерте кетүүчү жагдай биздин түз эфирге жаңы кошулган көрөрмандар үчүн бул Манас району. Дагы деле ойнотуп атат. Манас районунун курама командасы Тайгазандын түбүнө келип жетти. Абайлагыла. Этият болула. Кызыл кара түстөгү форма менен оюнга чыккан экен. Эсеп саны азырынча 3-0 Манас району алдыда. Биз биринчи таймдын
14-мүнөтүбүз көрүп баруудабыз. Демек алдыда дагы Oyun talasında kalız. Tacibbayev Aziz çeçimin çıgarı ortağa alıp keldirdi. азырынча оюнду бир жам Ceke. Yakına çeyin bir neçe salımlar bolsun. Kütөбүз. Жекеме-жеке чыгуу. Hazır. İlk at. Talantoğlu Adilet Manasır rayonunun cekeme-ceke gökbörçüsü. 12. nomerdeki Salam Ali komandasının cekeme-ceke gökbörçüsü Bakıtoğlu Akın. Arın. Şaşpa. Hiç kim yok. Tilek'e karşı ortada aylanbandan çığı oyun talasına düşüp kaldı teke. Gerek çiğinden ulak çıkkan yemi жалпы oyunda ulakçılar ушул улакты эңип кетүүгө аракет кылышы керек. Hatta 15. minuta 30. sekunda. biz 5. minut ötkөрүp 16. minut kaldık. Avukat çıkan elek. Эми гана аут болду деп каттап калыштар эскертти дагы эми кайрадан биз ортоңку бөлүктө жекеме-жеке Oyun erejesi boyunca Tuğra ortadagi aylanpadan oyundu жалгаштырабыз. Азырынча esep sany 3-нен 16 minutta ketти кайрылгыс. Алдыда дагы 4 minutta убакыт бар. Birinci tayım 20 minuttan 2 tayım. Oş sala sıntımagı. Улуттук эрендердин ер oyunu Көкбөрү Тайгазан oyunubуздун беттешүүсү. Болгон аракетин чап жаткан маалы ортодо улак көтөрүлгөн деп аталакайдан имис алып чыгат. Бетте эки oyuncu Daha öyle olsa Manas rayonunun Urama komandasının sol takımında teke. Akırın kıvırasan kırdan aşasın degende kıvırap görüngen toğunun alısı yok Taygazan düdüğüne gelip çettin. Onda da kayrap bası. Manas Kuramacatı hazır giyin kulaklıdağı salp koyuşu mümkün de girdiler. Korgonu bölümünde biraz gana boşurak oyuncuyuz kızan gelir. Bu Көкбөрү oyununda 17. minuta 30. sekunda. Şahitleri bir de öyle tadrib alıyor kendine. Belgilep ötsek bolar tanıtkeni. Oşa olsa böyle sağlamadılar. Çalarlarından takımlap çalıda bizden sağladı. Degençe olbay avutqa çıkıp ketdi. Mına Manas Kurama komandasının 8. nomerine gelip toxtadı mele Genjetay Talgat. Çapkanatı Jaguar, Esenoğlu Ömürbek 9. nomerdegi Көкбөрү 10. nomerdegi Nur Muhammedoğlu Hırs geldi. 11. nomerdegi Düjalik Talasbek, 12. nomerdegi Ratbek oğlu Noruz. Manas rayonunun Kurama komandası menen tanıştırıp öttüm. Manağı vakıttan paydalanıp 18. minuta Salam Ali komandası buday verdi. Tınçlık komandanın kapitanı Mamatoğlu Жақшылық 2. номерде, 3. номердегі Самбет Авернис, 4. номердегі Байышбек оğlu Асқат, 5. номердегі 6. номердегі Сырғабай оğlu Оразакы, номердегі Жалилев Сағын, 8. номердегі Тойғанбай оğlu Дамир, 9. номердегі Нұрқамилов Алтынбек, 10. номердегі Құдайбердиев Мұрат, 11. номердегі Абдырайым оğlu Қоштарбек, 12. номердегі Бақыт оğlu Arın 18. minuta 50. sekunda Жалғыздап çıkıp кетуге мүмкүнчүлүк деген жабылбай эле oyun talasında таза кызы oyun жүрүүдө эми ат тизгинин бура тартып туура токтоп калышты. Болбой эле аутка чыккан аракет кылып атат. Айланып отуруп кайра oyun talasына кирди.
Aldı Manas rayonunun Rama komandası sürme toптun arasından mıқты сурылып aldı. Sol takımga bastı tekeni kaçırata açıldı. Yemi hazır önöktöşleri can jokerleri kanday kılıp şart düzüp beret boldu eken. Akırkı minutanın 25 sekundası kaldı. Tayımdın ayaktaşına 20 sekunda. Akırkı mümkünçülüklerin birini hazır. 15 sekunda. Faydalanıp görüyorsa biz birinci bölükte jeyintikte oturayla akırkı sekundalar kaldı. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Mına uşunday. Biz 8. ayında başladık. İkinci time gitti. İkinci time başlandı. Birlikte olmayın aldırdı. Sayından alğaçkı minutaları. Aziz, hakemi öğrenin. Bir kontağı koyala. Ruhsat veresiniz 10 minut. 10 minut. Rahmat. Başka yok uzatmaz. Ne böyle? Ben mağazası sandım. Format. Porter 17-19 John Toskaltır Porter'de alışı gerekir. 17-65. Çıktı. 90-65. Porter John Toskaltır maşinen alıp koyuyor. Urfatlı şehirde köklerinin görünümleri buna tamaşa kılıp turaslar daha 2 gün Kuda kalmasa şunda jakşı tamaşalar bulup buna görüp adaslar Talas oblasının komandalarının dayadıkları, buların maşıkkanları görüp adaslar bizim Oç oblasında görünce Allah'ın ulaka gömün durumu ketken bizde de şunday güçlü, jakşı balдар köp. Buna kalırsa şunday ынтымакчылык jakşı bola bergen bolsa, oşodagı jakşılı komandalar çiğpılak dep oylayım. Ama taşlar. Evet taşlar verdi. Maşinanın kulüçünü joğotkan Opel maşinasının kulüçü buna su deskiyi bergeli okup ket. Buna o жерге koy koydum. Suyunçüsün beri alıp ketip kes. Azamat, karmadı. Buna tuğanlar, buna özümüzde köy olup, ulakta tanışıp oturmuşlar. Bu yerde köp kıyın çoğun bizde kulak çapan, jakşı bilesizler. Buna Oç oblasının Özgönlü rayonundan Turat Palvan, Turat çempiyon dep koyup, Karasu'dan Arıcan Palvan, Kapat Palvan degenler şu ipodromda çokkan, Nokat'tan Mamat Kasım Ekber'de Arış Palvan degenler
ушундай жакшы улак чабышын, жакшы куттануу мектептеринде чапкандар болгон. Урматтуу шабандоздар, биздин Ош областында дагы көптөгөн шабандоздар бар. Бирок көпөрүнү да чабып жүрүш керек. Мына өзүңүздөргө белгилүү турат чемпиондун бүгүнкү Ошонун напарниги мына Кыяз Ниязовдун атасы Токтогул экен. Ушу Токтогул акелер Ош областында чемпион болуп чыгып атканда мен жаңыдан келгенмин. Ушу ипподромго жаңыдан келип, ушу кишилер менен улак чапкан тургандар. Мына азыр бул кишилер пенсияга мурдаракта кетти. Дагы пенсияга жакындап калдым. Бизде дагы күчтүү болуп мындай көкбөрү оюнуну уюштуруу үчүн айыл өкмөт, акимчилик, Ош обласы спорт комитеттер аябай колго алыш керек. Азыркы учурларда айыл өкмөттөрдө анчалык көңүл бурулбай тургандар. Бул ар бир айыл өкмөттө тайгазандар болуш керек. Мына кыргыздын баласы болгондон кийин кыргыз ат үстүндө. Мына жакшы сөздөрдү өзүңөр уктуңар жогоруда. Ат минген адам эч убакта кем болбойт. Ден соолугу таза болот. Дайым жакшылыктын үстүндө жүрөт. Бул жылкы тирилүү нерсе. Буну таза миниш керек, таза кармаш керек. Башына урбаш керек. Туура пайдаланыш керек туугандар. Бул өтө эстүү болот, бул жылкы болот. Мына өзүңүздөр көп ушундай тамашаларга күбө болуп келесиңер. Мына Каракылжадан кандай атактуу шабандоздар чыккан. Тургунбаев Замирбек, Мамарасов Тургунбаев, Мамарасов, Таппа, Жандар, мына улар азыр бирөөсү да жок мына катнашдар. Ушулар жерде тура турган жигиттер да ушулар. Командасы менен туруп ошондон команданы ала жүрүш керек. Аксакал болгондо эле бул жолу кетип калбастар. Азамат, торпоктар кандай тарттың Азамат? Сен торпок тарттың жарайсың. Çoğan da bir saatten yine ötüm çağırsak. Bir saatten ötüp şarga ötüm bayda şimdi çalamam.
Oyunun 9. minutasiga doğru. Doğru. Şu 4 nölega. Sarı forma Talas, kızıl forma Mal. Manas gelsin. Kızıl forma Salam Alik. Manas rayonu gelin. Manas rayonu. Manas. Manas rayonu. Ha? Assalamu alaikum. Hurmatlı dostuk, Bötüğanlar, Orta Ustaoz'un sizlerge Bakayata rayonunun el yurtunun atından, Kökberi Federasyası'nın atından çoğun rahatsızlık bildireyiz. Biz usul hoş yergesinde jirgenimizde 4 günden açtı. Sığ hurmatınızlarga, bizimle kadrolarınızlarga çoğun razıyız. Çoğun rahmet sizlerge. Rahmat. Rahmat buna. O talaptır ondan. O şovlar, o şeyin elinin silo atkan sıyırma razısılığı aytoda. Yemi buna Talas Oblası'ndan gelgen mıymandar, sizler oşta oturasınlar. Bundanları Batkenge ot sömür, dağı mıyman dostu eldi görüyorsunlar. Bizim Jalbaba devleri şunda mıyman dostu el bulup. Yemi bu palvandıktı men aytıp ketsem palvan bulsam yerden oldu. Bardırın çınap götürgendi. Tazap bulsam suday oldu. Bağır jup getirgendi. Ağın sınarınday palvan çıdandı olup. Söp götüründü olup. Turuktu. Palvan şunday yerlerde şunday er oyunu olgan kökbörü şunday yerlerde çavat. Alaman ulaklarını özgür gör, otasına tuğanlar. Hazır Alaman ulakın pravelaları buzulup başkaca alıp çalmadan jip, tek, yerge düşüp çapmay. Onday olup çapra turgan bolsa, ol ulaktın katının dağı çatsa gerek. Vakıcı 13. minuta 7 minuta vakit algan. Salam Alik'ten Salam Alik komandası Yimin Akşata Kızan Özgür Rayon'un hakiminden 3000 son. Bir de senin taş takkiler değil mi? Candıra atmazayan taş takkiler de candıra anlamına talas turdu o anda.
Kançanın önünde. Nomeri bilinmeye kalktı. Taşlagan olan nomeri bilinmeye kalktı. Hurmatlı Talas meymanlar, men dagы şu mikrofondan faydalanıp sizlerge halawımı aytıp keteyim. Meni sizler özüңөр jakşı bilesiңер. Men Talas oblasында köp jolu bolgonмун. Talas elindagi aябай мыйман дос. Jeri kengen, ошол жерге ылайыктуу элинин пээни да кенен. Мына Манас миңде болдум. Канча жолу спартакиада катыштым. Көп жол болдум. Аябай жакшы эл. Чоң рахмат. Дайым жакшы болуп жүрүңүздөр, мыймандас болуп жүрүңүздөр. Жалгамат өтөй болсо болот. Аскер жалгамат. Var da. Adam kanca oldu. Жүрелер шалып бұзып қойдық домыны. Асқан жүрмек қосына дейді. Арелер маған өткет. Алларда жүстәді. Rahmat Abdulaziz aka, sizday ağalarınız her daim var olsun. Tondun jakası, eldin ağası bergen uşu, Allah nasip kutla, bizim kutlu Talas yergezinde 9. may bayramlarında da Kökberi oyunu ötken jatat, japı respublikалық bayramlar. Abdulaziz aka, Allah nasip kılsa siz o yerden görgen bololur, hocam bizge nasip kılın. Çok rahmat sizge. Rahmat. Молодец. Салды Азамат. Мына Талас мыймандар колдоп койду окшойт. Рахмат. Бул шалкеден бул. Кайсы номер таштады? Ким таштады? Ким номер таштады? Hurmatlı tuğanlar, mына бекер мына тамаша кылганча, Көкбөрүнү тамаша кылганча сыйлай турайлы. Бул Көкбөрүнүн аркасы менен мен Чүйдө, Үскөлдө, Таласта көптөгөн досторду ашырдым. Мына ошолордун азыр Эсенкул судья болуп жүр. Мураков Эсенкул. 80-жылдын бери жагында Кадык деген бар эле дагы. Ушундай чабандоздар менен бирге чабып келдик. 2 минут убакытыма калды, урматтуу чабандар. Bir жарым минут калды. Мындан кийинки бул оюнга текени алып келгиле. Мына эле кызматкерлер. Судьяга от. Судьяга от. Талас өзгөн бир атты силер бересиңер. Tezrak bergile судьяга, 2 at bergile, kechiktirmegile. El күтүп атат, элди көп күттүрбөйлү туугандар. Акыркы минутта
Akırkı minuta. Akırkı minuta. Akırkı minuta. 30 sekund kaldı. Evet. 15 sekund. 10 sekund. 5 4 3 2 1 stop. Beş üstünde yaptan verip koyulup anasır Teke kim gel, teke kim var? sizlerin sizlerin Buna biliştireceğim.